Jeg vågnede her til morgen med et vidnesbyrd. And if you were at the meeting last night, you heard me share quite a few testimonies. Og hvis du var på møde i går aftes, så hørte du mig dele flere vidnesbyrd. But I received another one today. Men jeg modtog endnu en her til morgen. I was on the west coast of Norway, the same place where all those other miracles took place. Jeg var på vestkysten i Norge, og det samme sted, hvor de andre mirakler også fandt sted. And on Sunday, I met with a young girl who had ME. Og i søndags, eller om søndagen, der mødtes jeg med en kvinde eller en pige, som også havde ME. Her family had to basically bring her in. Hendes familie måtte nærmest bære hende ind. And I get the testimony today. She was not in school. Og jeg fik vidnesbyrd i dag, og hun havde ikke været i She skole. got ME in 2022. Hun fik ME i 2022. So she's been out of school and not able to do anything. Så hun har været ude af skole og ikke været i stand til at gøre nogen ting. But something happened when she received prayer. Men der skete noget, da hun fik forbøn. The testimony today is that her parents have a new kid. Men vidnesbyrdet, som jeg fik her i dag, er, at hendes forældre har fået en ny datter. Not only is she in school all day, Ikke alene er hun i skole hver dag, but she's running 5 kilometers a day. men nu løber hun 5 kilometer om dagen. I said, praise you, Jesus. Jeg sagde, priset være du, Jesus. I'm healthy and I'm strong. Jeg er sund og stærk, And I'm not running 5 kilometers a day. og jeg løber ikke 5 kilometer hver dag. So something when Jesus heals you, Så der sker noget, når Jesus helbreder. He gives you strength. Han giver dig styrke. I mean, you start to do what you couldn't do before. Så begynder du at gøre det, som du ikke kunne før. What a testimony. Hvilket vidensbyrd. Because this is a condition that's incurable Fordi det her, det er en sygdom, som er uhelbredelig. and a condition which the doctors cannot treat. Og en situation, som lægerne ikke rigtig kan behandle. But Jesus. Men Jesus kan. But Jesus. Men Jesus, He's the one han er det, who can turn everything around. som kan vende alting rundt. Amen. Amen. I love it. Jeg elsker det. Jesus keeps showing off. It's so good. Jesus, han bliver ved med at vise, hvad han kan. Oh, God is good. Gud, han er bare så god. Amen. Amen. Do you come with expectation? Er du kommet med forventning? Expectation for Him. Forventning til ham. I want to remind us of a story. It's in the book of John, chapter 11. Jeg vil gerne minde os om en beretning fra Johannes evangeliet, kapitel 11. Jesus had friends. Jesus, han havde venner. He not only had the 12 disciples, but he actually had a couple really good friends. Ikke bare havde han de 12 disciple, men han havde nogle rigtig gode venner. You know, and I know what that's like when you travel and minister. Og jeg ved, hvad det betyder, når du rejser og prædiker. You know, we have people who serve with us. Og vi har folk, som tjener sammen med os. And we need a lot of people. Og vi har brug for mange mennesker. But there's something about having friends. Men der er noget med det med at være venner. I mean, people who love you and just love you. Mennesker, som elsker dig og virkelig elsker dig. People who love you and don't want anything from you. Mennesker, som elsker dig og ikke ønsker noget fra dig. And the Bible says Jesus had 3 really good friends. Og Bibelen siger her, at Jesus havde 4 rigtig gode venner. They loved to be with Jesus and Jesus loved to be with them. Jesus elskede at være sammen med dem, og de elskede at være sammen med Jesus. And one day something happened in their family. Og en dag så skete der noget i familien. A crisis happened. Der kom en krise. And what do you do when you have a relationship with Jesus? Og hvad gør du, så når du har fællesskab med Jesus? And a crisis happens. Og der sker en krise. Don't you run to him? Løber du så ikke hen til ham? Well, this is what they did. Det er også det, de gjorde. The Bible says that they sent word to Jesus. Og Bibelen siger, at de sendte bud efter Jesus. And they said, Lord, the one that you love is sick. Og vi sagde til ham, Jesus, ham du elsker er syg. You see, they understood that Jesus loved them. De havde altså forstået, at Jesus han elskede dem. Hey, your friend that you love is sick. We need you to come help us. Hey, den ven, som du elsker, han er syg. Kom og hjælp os. But when Jesus heard this report,
he said something. Men da Jesus hørte det, rapporten her, så sagde han noget. He said, this sickness will not end in death, Så siger han, at den her sygdom vil ikke ende med død, but for the glory of God, men den er til at ære Gud med, so that the Son may be glorified. sådan at sønnen må blive herliggjort. It looks really bad, Det så slemt ud, but it's not going to end in death. men det ville ikke ende med død. God is going to be glorified. Men Gud skulle herliggøres. The Son of God is going to be glorified. Guds søn skulle blive herliggjort. And the Bible says Jesus loved Mary and Martha and Lazarus. Og Bibelen siger her, at Jesus elskede Martha og Maria og Lazarus. He loved them too. Han elskede dem. The relationship went both ways. Relationen var gensidig. Don't you like it when a relationship goes both ways? Kan du ikke godt lide, når det er en gensidig relation? And the Bible says when Jesus heard that he was sick, Jesus stayed 2 days longer where he was. Og Bibelen beskriver her, at da Jesus hørte, at han var syg, så blev han 2 dage længere det sted, hvor han var. Why did he stay 2 more days? Hvorfor blev han 2 dage længere, hvor Hey, han var? Jesus, the one you love is sick. We need you to come on, come on. Hey, Jesus, ham du elsker, han er syg, du må jo komme derhen. But the Bible says that Jesus, when he heard the report, he stayed. Men Bibelen siger, at da Jesus hørte den her rapport, så forblev han der, hvor han var. And I realized something when I read this story. Og jeg indså noget, da jeg læste den her beretning. I realized that any delay that happens in our life Så indså jeg, at alt som ligesom vi oplever, som vi bliver trukket i langdrag i vores liv, eller forsinket. it's a setup for God to reveal His glory. Det er Gud, der sætter det op, for at han kan åbenbare sin herlighed. Now we don't think about that in the moment. Det tænker vi ikke på lige i øjeblikket. We're like, come on, Jesus, what's taking so long? Og vi siger, kom nu Jesus, hvorfor tager det så lang tid? But God knows something that we don't know. Men Gud ved noget, som vi ikke ved. God knows that He's going to be glorified. Gud ved, eller Jesus ved, at han skal blive herliggjort. God knows that His Son is going to be honored. Gud ved, at hans søn skal blive herliggjort og æret. And because He loved them, He stayed 2 days longer. Og fordi han elskede dem, så forblev han der, hvor han var 2 dage længere. So this tells me that the love of God sometimes is actually, the delay is because of the love of God. Så det fortæller altså mig, at nogle gange, når tingene bliver forsinket, eller ikke sker så hurtigt, som vi gerne vil, så er det på grund af Guds kærlighed. God is wanting to reveal something to this family. Gud ville åbenbare noget for den her familie. You see, they knew Jesus, He was a healing Jesus. De vidste, at Jesus var en helbredende Jesus. They saw all the miracles. De så alle mirakler. You know, the Bible says that Mary's the one that anointed Jesus' feet and wiped them with her hair. Og der står her, at Maria, hun var den, som salvede Jesu fødder. She loved Jesus. Hun elskede Jesus. They understood who He was. De forstod, hvem han var. They believed He was the Son of God. Og de troede, at han var Guds søn. But God was going to reveal something to this family that they didn't see before. Men Gud skulle åbenbare noget for den her familie, som de ikke har set før. So the disciples asked Jesus, why aren't we going? Så disciplene spurgte Jesus, hvorfor tager vi ikke afsted? And Jesus says, okay, now we're going to go. Og Jesus sagde, okay, nu tager vi afsted. Now it's time. Nu er det tid. And the Bible says that they head that way. Og Bibelen siger, at nu gik de i den retning, hvor de boede. And Jesus tells His disciples, our friend Lazarus has fallen asleep and I got to go wake him up. Og Jesus han siger til sine disciple, vores ven Lazarus, han er faldet i søvn, og jeg tager hen for at vække ham op. And they said, well, Jesus, if he's asleep, then that means he's recovering. Og så siger disciplen til ham, men Jesus, hvis han bare sover, så vil han jo vågne igen. And Jesus says, Lazarus has died. Og Jesus siger så lige ud, Lazarus er død. Jesus says, but I'm going to go wake him up. Men Jesus siger, men jeg tager hen og vækker ham op. This family did not understand that Jesus was the resurrection. Den her familie havde ikke helt forstået, at Jesus han var opstandelsen. Sometimes our situations look dead. Nogle gange kan vores situationer se døde ud. We think, well, it's over. Og vi tænker, okay, det er forbi nu, det er slut. But God says no situation is too far gone. Men Gud siger, ingen situation er for langt ude.
God always has the last word. Gud har altid det sidste ord. Amen. And Jesus says, Lazarus is dead. Og Jesus han siger, Lazarus er død. And he says, I'm glad that I wasn't there for your sake, Og han siger, jeg er glad for, at jeg ikke var der for jeres skyld. so that you may believe. Sådan at I kan tro. You see, the disciples didn't have this revelation of Jesus either. For disciplene havde heller ikke den her åbenbaring af Jesus. But everybody's about to get an awakening to a revelation of Jesus. Men alle skulle ligesom få en opvågning, når det drejede sig om at se, hvem And Jesus this er. revelation is going to impact all the cities. Og den her åbenbaring skulle påvirke hele byen. It's going to shake things up. Og det skulle ligesom ryste ting. It's going to reveal an aspect of Jesus that no one has seen. Det skulle åbenbare en side ved Jesus, som ingen endnu havde set. And Jesus comes to where Mary and Martha are. Og Jesus kommer hen der, hvor Martha og Maria boede. And he says, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Og de sagde til ham, Herre, havde du været her, så var vores bror ikke død. See, they knew Jesus could prevent death. Og de vidste altså, at Jesus han kunne have forhindret døden. But they didn't understand he had the power to resurrect death. Men de havde endnu ikke forstået, at han også havde magten til at oprejse fra de døde. Come on. I'm waiting for the telephone call. Jeg venter på telefonopkaldet. My loved one died. Come on. Min elskede, min kære døde. But we don't do that. Men det gør vi ikke. We actually follow Mary and Martha. Vi følger Martha og We Maria. need a revelation. Vi har brug for en åbenbaring. We need a revelation Vi har brug for en åbenbaring. that he is the resurrection. At han er opstanden. That he can bring to life any dead thing. At han kan bringe liv i enhver ting, der er dødt. A dead marriage. Et dødt ægteskab. A dead business. Et dødt forretning. Dead kids running off away from God. At død løber væk fra Gud. Whatever the situation is, Jesus is the resurrection. Uanset hvad situationen er, så er Jesus opstandelsen. We say, well, I know God can heal it. Og vi siger, jamen jeg ved, at Gud kan helbrede det. God wants to bring it to life. Nej, men Gud han ønsker at bringe liv. God wants to do a miracle. Gud ønsker at gøre et mirakel. If you had been here, he wouldn't have died. Hvis du havde været her, så ville han ikke være død. But even now, I know that whatever you ask God for, he's going to give it to you. Men selv nu ved jeg, at hvad end du beder Gud om, det vil Gud give dig. And Jesus says, your brother will rise again. Og Jesus siger, jeres bror skal blive oprejst igen. And she says, I know. Og så siger Martha, det ved I know he's going to rise again Jeg ved, at han skal blive oprejst igen. in the resurrection of the last day. På opstandelsens dag. And Jesus said to her, Og så sagde Jesus til hende, I am the resurrection. jeg er opstandelsen. They were saying, Jesus, I know. Og de siger, Jesus, jeg ved det. We believe who you are. Vi tror på, hvem du We er. know in the last day, the dead in Christ will rise. Vi ved, at på den yderste dag, så skal de døde i Kristus stå op. And Jesus says, wait a minute, I am that resurrection. Og så siger Jesus, jamen jeg er den opstandelse. I'm standing right in front of you. Jeg står her lige foran The jer. resurrection power is here right now. Opstandelseskraften er her lige. It's not in the future. Det er ikke i fremtiden. It's right here. Den er lige her. And it has a beautiful smiling face. Og den har en vidunderlig smilende ansigt. I mean, he was smiling when he said it. Jeg er så overbevist om, at han smilede, da han sagde det. I am the resurrection Jeg er opstandelsen. and the life. Og livet. He who believes in me Den, som tror på mig, will live even if he dies. skal leve, om han end dør. And everyone who lives Og alle, som lever and believes in me og tror på mig, will never die. skal aldrig dø. Do you believe this? Tror du på det? She said, yes, Lord, I believe that you are the Christ. Og så siger hun, ja herre, jeg tror på, at du er Kristus. You are the Son of God. Du er Guds søn. You're the one who's come into the world. Du er den, der er kommet til verden. I believe who you are. Jeg tror på. But she still didn't have the revelation. Men stadig havde hun ikke helt fået fat på den vej. She couldn't see. Hun kunne ikke se.
what was right in front of her. hvad det var lige foran hende. And he says, go call your sister. Og så siger han til hende, gå og kald på din søster. And when Mary came there where Jesus was, Og da Maria kom ud, hvor Jesus var, she fell at his feet så faldt hun ned ved hans fødder. and said, Lord, if you had been here, Og sagde, herre, hvis du bare havde været her, my brother wouldn't have died. så ville min bror ikke være død. You see, the whole family really doesn't see him yet. Så altså hele familien forstår ikke helt, hvem han er. But Jesus loved them. Men Jesus, han elskede det. So he stayed 2 days longer. Så han blev 2 dage længere. Because he didn't just want to heal Lazarus. Fordi han ville ikke bare helbrede Lazarus. He wanted to raise Lazarus. Han ville oprejse. And he wanted to reveal to this family, I am the resurrection. Og han ville åbenbare for familien, at han er opstandelsen. Resurrection is not an event. Opstandelsen, det er ikke sådan en hændelse. It is a person. Det er en person. It is Jesus Christ. Det er Jesus Kristus. He is the resurrection. Han er opstandelsen. Amen. Amen. And when Jesus saw her weeping, Og da Jesus så, at hun græd, he was deeply moved in his spirit. blev han dybt bevæget i sin ånd. And he was troubled. Og han blev foruroliget. And he said, where have you laid him? Og han sagde, hvor har I lagt ham? And they said, Lord, come and see. Og de sagde, her, kom og se. And the Bible says that Jesus went there. Og Bibelen siger, at Jesus gik derhen. And Jesus wept. Og Jesus græd. Why would Jesus cry? Hvorfor vil Jesus græde? You see, I believe Jesus wept Jeg tror, at Jesus græd. because it was never in the plan of God for man to die. Fordi det var ikke Guds plan, at mennesker skulle dø. Sin brought death. Synden bragte døden. In the heart of God, Og i Guds hjerte, it was never meant for us to die. så var det ikke meningen, at vi skulle dø. But Jesus would come and he would redeem us from the penalty of sin and death. Men Jesus kom og satte os fri fra straffen af synd og død. And death is the result of Adam's fall. Og død er resultatet af Adams fald. Jesus wept. Jesus græd. And the Jews said, oh, look how much he loved you. Og så kunne man sige, så sagde de, se hvor meget han elskede ham. Could not this man who have opened the eyes of the blind kept this man from dying? Kunne den her mand, som havde åbnet den blindes øjne, ikke også have hindret, at den her mand skulle You dø? see, everybody's eyes is on the healing. Forstår du, alles øjne var på, at han skulle helbrede. They don't see who he is. De havde ikke forståelse af, hvem han var. But everybody's about to see. Men alle stod foran og skulle komme til at se det. If he opened the eyes of the blind, could he keep this man from dying? Hvis han kunne åbne øjnene på en blind, kunne han så ikke også have hindret, at den her mand blev død. And the Bible says again, Jesus was deeply moved Og Bibelen siger igen, at Jesus blev dybt bevæget within. inden i sig selv. And he came to the tomb. Og han kom ud til graven. And Jesus said, remove the stone. Og Jesus sagde, fjern stenen. You see, Jesus wasn't going to remove it. Jesus ville ikke fjerne det. He didn't put it there. Fordi han havde ikke sat den der. And they said, Lord, it's going to stink. Og de sagde, herre, det ville komme til at lugte. He's been dead 4 days. Han havde været død i 4 dage. And if we remove the stone, Og hvis vi fjerner stenen, it's going to stink. så vil det jo lugte. They still don't understand who he is. De har stadigvæk ikke forstået, hvem han var. Their eye is still on the natural. Deres øjne var stadig på det naturlige. They didn't understand what Jesus was about to do. Og de havde ikke forstået, hvad Jesus han var i færd med at gøre. They didn't understand what they were about to see. Og de havde ikke forstået, hvad det var, hvad de stod og skulle se. Their mind is, my brother is dead and it stinks. Deres sind var låst fast på, min bror er død, og det lugter allerede. But that's not what Jesus sees. Men det var ikke det, Jesus så. Jesus sees, I'm the resurrection. Jesus han så, jeg er opstandelsen. Jesus already could see his father bringing life to Lazarus. Jesus kunne allerede se, at hans far var. Because you would never tell someone to remove a stone if you didn't see something differently. Og fordi du ville aldrig bede nogen om at fjerne stenen, hvis ikke du kunne se noget, som de ikke kunne. And Jesus said to her, did I not say to you? Og Jesus sagde til hende,
Sagde jeg da ikke lige, that if you just believe, at hvis du bare tror, then you will see the glory of God? så skal du se Guds herlighed. Believe what? Tro hvad? It isn't to believe in the miracle. Det er ikke bare det at tro på mirakler. It's to believe who Jesus is. Nej, det er at tro, hvem Jesus er. Didn't I tell you if you just believe who I am, you would see? Sagde jeg ikke, at hvis du bare vil tro på, hvem jeg er, så skal du se. And the Bible says, so they removed the stone. Og Bibelen siger videre, og så fjernede de stenen. When Jesus said this to them, Da Jesus sagde det her til dem, I believe it put faith inside their heart. så tror jeg på, at der blev lagt tro ind i deres You hjerte. see, when their loved one had died, they were feeling a lot of sorrow. Forstår du, da deres kære døde, så følte de meget sorg. And their eyes was on the situation. Og deres øjne var på situationen. But Jesus said, if you just believe. Men Jesus sagde, hvis I bare tror, In other words, hey, lift your eyes and look at me. med andre ord, løft jeres øjne og se på mig. Get your eyes off of the problem. Få jeres øjne væk fra problemet. Get your eyes on me. Se på mig. And the Bible says they removed the stone. Og Bibelen siger så, at de fjernede stenen. I believe they looked at Jesus. Jeg tror på, at de så I ham. believe they saw his face. At de så hans ansigt. And I believe that the Spirit quickened in them. Oh yeah, it's Jesus. Og jeg tror på, at ånden oplevede deres ånd. Og We've lost sight of who he is. de har ligesom mistet synet af, hvem han er. Maybe we lost sight of, hey, this one loves us. Og måske har vi mistet synet af, at han elsker os jo. And hope came into their heart. Og håb kom igen ind i deres hjerter. It had to have come in. Det måtte komme ind. Because the next verse says, so they removed the stone. Fordi næste vers siger, at så fjernede de stenen. They removed the stone in hope we will see God's glory. De fjernede stenen i håb om, at de ville se Guds herlighed. And then Jesus lifted up his eyes. Og så løftede Jesus sine øjne. Why? Hvorfor? He's dependent on his Father. Det var for han var afhængig af sin far. He's man. He's the Son of Man. Han er menneskesønnen. Jesus made it very clear in the scripture. Jesus gjorde det meget klart i skriften. It's not me. Det er ikke mig. I'm not the one doing miracles. Det er ikke mig, der gør mirakler. It's my Father. Det er min far. He's the one Han er det, that's doing these great miracles. der gør de her store So mirakler. Jesus lifted his eyes Så Jesus løftede sine øjne. because he's a dependent man upon his Father. Fordi han var så afhængig af sin far. He lifts his eyes Han løfter sine øjne. and he said, Father, I thank you Og så siger han, far, jeg takker dig, that you have heard me. fordi du har hørt mig. But he didn't say anything yet. Men han havde endnu ikke sagt noget. You see, Jesus knew his Father loved him. Forstår du, Jesus han vidste, at hans far elskede ham. And that whatever he asked of his Father would do it. Og hvad end han ville bede sin far om, det ville hans far give ham. And Jesus says, I knew that you always hear me. Og Jesus han siger, jeg ved, at du altid hører mig. But because of all these people standing around here, Men på grund af alle de mennesker, der står her omkring, I said it so that they may believe that you sent me. så sagde jeg det, for at de må tro, at du har sendt mig. And then he cried out with a loud voice, Og så råbte han ud med høj røst, Hey Lazarus! Lazarus! You know that stone's gone. Og jeg ved, at stenen var væk. He's in that tomb. Han var inde i graven. He can hear Jesus. Han kunne høre Jesus. You say, but wait a minute, he's dead. Men vent lige lidt, han var jo død. Everything obeys Jesus. Alt adlyder Jesus. And he says, Lazarus, Og så kalder han, Lazarus, come forth. kom ud! Here he comes. Og her kommer han. Out of the tomb. Ud af graven. And everyone is shocked. Og alle blev chokerede. How can this be? Hvordan kunne det lade sig gøre? And Jesus says something. Og Jesus siger noget. Jesus says, untie him Jesus han siger, løs ham and let him go. og slip ham fri. And the Bible says that everyone was in awe. Og Bibelen siger, at alle var i stor ærefrygt og beundring og chok, Amazed. forundret. And began to glorify God. Og de begyndte at herliggøre Gud. But the Pharisees, Men farisæerne, they immediately went out and seek how to destroy him. de gik ud for at se, hvordan de kunne ødelægge Jesus. You see, because the resurrection Fordi opstandelsen
prove that Jesus has power over death. Beviser, at Jesus han har magt over døden. It was a proof that he is the Messiah. Det var et bevis på, at han er Messias. He was the one that was prophesied that would come into the world. Han er den, der er blevet profeteret om, at han skulle komme ind i verden. Because no one can do these things unless they are sent from God. Fordi ingen kunne gøre de her ting, medmindre de var sendt af Gud. Only God has the power over death. Kun Gud har magten over døden. Amen. Amen. Jesus loves to resurrect dead things. Jesus han elsker at genopleve døde ting. When I was reading this, Da jeg læste det her, I thought, how many things do we look at and we think that it's over? hvor mange ting ser vi på, og hvor vi tænker, at det her det er forbi nu, det er slut. And the reason we think it's over Og grunden til, at vi tænker, at det er forbi, is because we need a revelation that he's the resurrection. det er fordi, vi har brug for en åbenbaring af, at Jesus han er opstandelsen. Jesus can do everything. Jesus kan gøre alt. I've seen Jesus restore marriages. Jeg har set Jesus genoprette ægteskab. I've seen Jesus, of course, heal sick bodies, Jeg har set Jesus helbrede syge læger, restore children home to their families, genoprette børn hjem til forældrene, deliver people from drugs and alcohol. udfri mennesker fra narko og alkohol. There is no situation that you are in right today that's too far gone. Der er ingen situation, som du er i dag, der kan være for langt ude. If you just believe, Hvis du bare tror, if you just will lift your eyes off of the problem and onto Jesus, hvis du bare vil løfte dine øjne væk fra problemet og hen til Jesus, and you'll put your eyes on him, og du vil fæstne dine øjne and you på say, ham, Jesus, you're the resurrection. og sige til Jesus, Jesus, du er opstandelsen. You see the situation, Jesus. Du ser situationen, Jesus. But I look away from it and I look at you. Men jeg ser væk fra det og ser hen på dig. Because you said, if I believe, Fordi du sagde, at hvis jeg bare tror, if I believe you hvis jeg tror dig, are the resurrection, at du er opstandelsen, then you said my situation will be resurrected. så sagde du, at så vil min situation blive genoplevet. It will not remain dead. Den vil ikke forblive død. It will live. Den vil leve. No problem for Jesus. Det er ikke et problem for Jesus. Amen. Amen. In John chapter 6, I Johannes 6, the Bible says that the disciples were sent across the lake. så siger Bibelen, at disciplene var sendt ud på søen. Jesus put them in a boat and sent them across and said, go to the other side. Jesus satte dem i en båd og sagde, bare over, sejl over til den anden side. And the Bible says that a storm came. Og Bibelen fortæller, at der kom en storm. And of course, what do you do when a storm comes and you're in a boat? Og hvad gør du, når der kommer en storm, og du sidder i en båd? Well, you start trying to row and get out of the storm, right? Du prøver på at ro kraftigt for at komme ud af stormen. But the thing is the storm was greater than their ability to row. Men situationen var den, at stormen var kraftigere, end de kunne manøvrere med at ro. Have you been there? Har du været der? And it seems like you're going nowhere. Og det synes, hvor du kommer ikke ud af stedet. A lot of effort, but going nowhere. Meget anstrengelse, men du kommer ikke vejen. And the Bible says that Jesus saw them in the storm. Og Bibelen beskriver, at Jesus så dem der i stormen. They didn't ask Jesus for help. De bad ikke Jesus om hjælp. But the Bible says Jesus saw them. Men Bibelen siger, at Jesus så dem. And so he comes walking to them on top of the water. Så han kommer altså vandrende hen over bølgerne til dem. Now it's a little funny. Jesus is walking on the very thing that they are afraid is going to kill them. Så det er lidt sjovt, at Jesus han kommer vandrende på det, som de var bange for, at det skulle slå dem ihjel. They thought the storm was going to kill them. They're going to drown and die. De troede, at stormen skulle slå dem ihjel, at de ville synke. But Jesus comes walking to them on top of the very thing they're afraid of. Men Jesus han kommer altså vandrende hen til dem på toppen af det, som de var bange for. And the Bible says he draws near to the boat. Og Bibelen
fortæller, hvordan han nærmede sig båden. And they began to scream, Og de begyndte at skrige. "Hey, it's a ghost!" Hey, det er et spøgelse. And Jesus says, "It's no ghost. Og Jesus sagde, det er ikke noget spøgelse. It is I. Det er jeg. Don't be afraid." Vær ikke bange. And the Bible says something very interesting. Og Bibelen siger noget meget interessant. You know how to get out of your storm? Ved du, hvordan du skal komme ud af din You know how to come out of the hard situation you're in? Ved du, hvordan du skal komme ud af den svære situation, du er i? The Bible says that they received Jesus into the boat. Bibelen siger, at de tog imod Jesus ind i deres båd. They're in the storm. De var midt ude i stormen. Jesus comes walking to them. Og Jesus kommer vandrende til dem. And Jesus says, "Hey, don't be afraid, it's me." Og Jesus siger, vær ikke bange, det er mig. I said, "Oh, hallelujah, Jesus. Halleluja, Jesus. Come on into our boat, Jesus." Kom ind i vores båd, And Jesus. the Bible says when Jesus took his feet and stepped into their boat, Og Bibelen siger, at da han tog et skridt og steg op i deres båd, their boat was immediately on the land. så var båden øjeblikkeligt inde ved stranden. So how to get out of your storm? Så hvordan kommer du ud af din storm? You simply let Jesus into the boat. Du ganske enkelt lader Jesus You komme believe ind in i him. båden. You believe in Du him. tror på ham, You receive him. og du tager imod ham. And he has the power to take you out of it and bring you in to land. Han har altså kraften og magten til at tage dig ud af din storm og tage dig ind på land. This is what he did for this family. Det er jo det, han gjorde for den her familie. He brought them out. Han bragte dem ud, And he brought them into freedom. og han bragte dem ind i frihed. He resurrected Lazarus. Han opvagte Lazarus, And he restored this family. og han genoprettede familien. It's no problem for Jesus. Det er ikke noget problem for Jesus. He says, "Don't be afraid. Og han sagde, vær ikke bange. Hey, I'm the resurrection. Jeg er opstandelsen. I am the life. Jeg er livet. And I've come to help you. Og jeg er kommet for at hjælpe jer. I've come to deliver you. Jeg er kommet for at udfri jer. All you need to do is receive me." Alt, som I skal gøre, det er at tage imod mig. Just say, "Jesus, Og bare sige, Jesus, this is a crazy storm I'm in. det er en skør storm, jeg er i. Thank you for coming to me. Tak fordi du kommer til mig. I believe Jeg tror, you're the one du er det, to bring me out of this." der kan tage mig ud af. So I say, "Jesus, come on. Så jeg sagde, Jesus, bare kom. Help me. Hjælp mig. Deliver me." Udfri mig. And the Bible says Og Bibelen siger, they were brought to land. at så blev de bragt ind på land. It didn't take many days. Det krævede ikke mange dage. It was instantly. Det var øjeblikkeligt. I call that a miracle. Jeg kalder det for en mirakel. If I'm in the middle of the lake and all of a sudden I'm on the land, I call that a miracle. Hvis jeg er ude midt på søen, og pludselig så er jeg inde på land, det kalder jeg for et mirakel. But he took them out of their storm. Men han tog dem ud af stormen, And he brought them to safety. og han bragte dem i sikkerhed. This is our Jesus. Det er vores Jesus. This is who he is. Det er den, han er. This is what he is speaking to you tonight. Det er det, han taler til dig her i aften. Never be afraid of a storm. Vær ikke bange for stormen. Never be afraid of a storm. Vær aldrig bange for stormen. We have help Vi har hjælp in Jesus. i Jesus. Amen. Amen. The Bible says whoever calls on the name of the Lord is saved. Bibelen siger, at hvem som helst, som kalder på Herrens navn, skal blive frelst. We know that word saved is healed, delivered, and rescued. Og vi ved det her ord, frelst, det er helbredet, udfri og helt. How do you get out of it? Hvordan kommer du ud? You call on his name. Du kalder på hans navn. You believe in him. Du tror på ham. You trust him Du har tillid til ham to bring you out of the storm for at tage dig ud af stormen into your freedom. og ud i frihed. The disciples didn't have to do anything. Disciplene skulle ikke gøre noget. I mean, they were in the storm. De var ude midt i stormen. I'm sure they were tired. Jeg er overbevist om, at de var trætte. The Bible says they were rowing and going nowhere Bibelen fortæller, hvordan de roede, og de kom ikke ud af stedet. because the storm was against them. Fordi stormen var imod dem. I'm sure they were tired. Jeg er overbevist om, at de var trætte. The Bible says fear was there. Og Bibelen siger, at der var frygt hos dem. But Jesus didn't ask them to do anything. Men Jesus bad dem ikke om at gøre noget som helst. Jesus came to them. Jesus kom til dem. And all Jesus said is, "Will you let me in?" Og alt, hvad Jesus bad om, det var, vil I lade mig komme ind?
Can I come in? Må jeg komme ind? Because I'll deliver you out of the storm. Fordi jeg vil tage jer ud af stormen. Amen. Amen. Isn't he lovely? Er han ikke vidunderlig? Do you receive it tonight? Tager du imod det her i aften? We never have to be afraid of our storm. Vi skal aldrig være bange, når vi er i vores storm. The thing that's trying to make you afraid, Det, der vil prøve på at få dig til at blive bange, Jesus is walking on top of it. det går Jesus på toppen af. Jesus is on top of it. Det er Jesus på toppen af. That is strong right now. Og det er stærkt. Father, we thank you Far, vi takker dig, that the things in this world, at de ting i den her verden, the things that we are facing right now, de ting, som vi står overfor lige nu, you're on top of it, Jesus. det er du på toppen af, Jesus. You've already overcome it for us. Du har allerede overvundet det for You've os. rendered it powerless for us. Du har gjort det magtesløst. Thank you, for os. Jesus. Tak, Jesus. It has no power to destroy us Det har ingen magt til at ødelægge os. because you have come to us tonight. Fordi du har kommet til os her i aften. You've drawn near to us tonight. Du har draget dig nær til os her i aften. And you say, will you let me in? Og du siger, vil du lade mig komme ind? Because I will deliver you out of it. Fordi jeg vil tage dig ud af det. And I'll bring you to safety. Og jeg vil tage dig i sikkerhed. Father, we thank you Far, vi takker dig. that by the power of the Holy Spirit, At ved Helligåndens kraft in the name of Jesus, og i Jesu navn, you're delivering your people tonight så udfrier du dit folk her i aften. from all kinds of hard storms. Fra alle slags hårde storme. Storms that have made your servants and your people afraid. Storme, som har gjort dine tjenere og dine børn bange. We shall not fear, Og vi skal ikke frygte. for we say, Jesus, you are our help. Og vi siger, Jesus, du er vores hjælp. You are the resurrection, Du er opstandelsen. and you are the life. Og du er livet. So we just invite you, Jesus, right now. Så vi inviterer dig, Jesus, lige nu. Come in. Kom ind. Come into this place. Kom ind på det her sted. And we say, Jesus, deliver us. Og vi siger, Jesus, udfri os. Set us free. Sæt os fri. We thank you for it. Og det takker vi dig for. In Jesus' name. I Jesu navn.